tuna chuan Donald Trump hi United States of America President somli pasari na ani ti in kan soi theita. Donald Trump hi America President somli pasari na ani baka somli panga na po ani boka. Kumli liam ta khan Donald Trump chuan Joe Biden ne zolavin America President ani lau pha to ani kha. Khati hunlai khan rampum pui chuni rei tak chung result ngakin an oma. Nima selatun chuma ero chutiang chu omlavin Donald Trump hian he video bo sailai thleng hian electoral vote zani somkwale panga mu in Democrats candidate Kamala Harris hian electoral vote zani somni pathoma amu a. Donald Trump chakna hi chiang to hle in White House a America ram president somli pasari na ni turin akir le don ta ani. Donald Trump US history a azona president ni na chel lava President void ni non si zinga patni na ania. Kumsom sari pariat mi Donald Trump hi US President ni tur zinga chuan a upa ber ani don bokani. Donald Trump tan chuan kumin hi kumchin chia thak takle campaign ha thak takani arin om. An party in presidential election chu tura an pomni ma chia July thamai khan Butler, Pennsylvania a silaya ka hlumtum ni in abeng noya ka aloni to a. Tichuan tharei po aral ma in Secret Service tichuan a golf course pakhat Florida a tha tuma phiaruk na aum ti an hrechuak le bokani kha. Khatiang har satna le beina na satak ato kara po theito pa beiselin tuna chuan khovel ramro puiber United States of America President elect lu mai tur anita ani. Champa President aloni ta ka chuan atho pui Ohio Senator J.D. Vance chu Vice President tur aranita a. J.D. Vance hi kumsom sari chunga US Vice President now pangber ani don ti na ani. J.D. Vance hian August tha khan kumsom li atling ve chi a. Tin J.D. Vance nu pui Usha Vance hi India chu chuak Second Lady ni masabera arani don ti na ani bok. Kumni liam ta achang dai to khan Donald Trump hian President Office lua le atum thule President in thana achu le nge tur thu te alo soitai to a ti chuan alo soilok to ang nge hin nakum sangni somni panga January ni somni a Champa President lak lu ani na inauguration hi man ani don ani. Kumli liam ta khan Trump chuan White House chwa sanin Joe Biden President lak lu ani na inauguration po aman puilava election result lung oi thak la utakawang te po kha ani ba na nima salatu na ero aron kirle ta kumkwa vel kalta changkhan champion politics ron lu chil ve chawin tuna hian Republican Party a oma kumsang ni som Paruk Khan US President election a ne na achanga khati lai khan Hillary Clinton nen president ni in chuin ne na achangta ani kha khati lai khan Donald Trump kha US President somli panga na ani. Ti chuan kumsang ni somni pali alo her chuaka in khan campaign an han chan chawa. Donald Trump hian dan lawa US apem lutte atam thei ang ber an ramat thon kira tum thu a intiam ta mia maya. Chu mai ba ka chuan Ukraine le Middle East a in dona theng mek te chu ati to tur thu a soibok. Ma se engtin nge ti to pang ti ero engma ala soilau thung. President-elect Donald Trump an Florida, West Palm Beach a inthan result loma pungkho mi puite ma a ne na thu asoi chen khat hi yan ngai thave shim shim te ang. Trump chuan kalom lu toke dia bol chanin in zawai chunga lom thu ka soyani heng mi te hi ka chian te ania chian tha sang tam tak kan nei ani he thil hi thil in thak danglam na ro pui takani a. Hetiang ang thil hi chu tuman an la mungai lawang dikta ka soi chuan he thil thleng mek hi politics ko vela chuan thil in thak danglam na ro pui perani kati hialani herama hian hetiang ang thil hi ala thleng ngai lawa hei hi avoi khat na po ani mai theiani tuna tang chuan mi puiten lung oina thar kan nei le to anga achan chu keini hian kan ram hidam le turin kan puidon ani keini hian ram pui ngai kan neya puina amamo tak zet to a kan ram ri te kan siam tha anga kan ram siam that ngai zong zong hi chu kan siam tha le ang zanin hian thil lo la thleng ngai lo kan thlen tira
chu tiang alo thlen chan chu chung kan ti hlotlin thainan chuan ani thil har sa le shi om tak tak mi ten kan paltlang zo lo anjin kan paltlanga alan dan chuan politics sa thil poimo obermaya kan chakta ani hi zanin hian politics sa ne na kan rama kan la mu ngai lo kan changa America mi puite hne na hian president somli pangana le somli pasari na ni tura min than kina wang hian lom thu ka soinon le du ani ti chuan mi pui zong zong te le in chung te zong zong in malam huna tan te ka thok dona ni tinin in tan ka thok thei chung chu ka thok zel dona ni America ram hiram chak le him ram mason le kan fa ten an phu em nang ni po in phu em ani ma lo chuan in tan na ka thok zelang tun hun hi America ram tan chuan golden age anianga he in than na hi America mi puite tan chuan ne na moi takani a he hian America ram hi ram ro pui tak ani tir le don ani ti chuan kanin do na mual lian tak North Carolina a ne na kan changa he mun hi ka mangai tak zetani helai room lian taka hian in mangai kani ti kan she theya chuba ka Kabul vela hian miro pui tak takan ding bok heng mi te nen hian kan zin kong kan zo hawa tin kaini ho hian kan ti hlim cheu in vote lu taka wang khan in chuang takin kan la om tir nge yang cheu engtik nia emo chuan he ni hi in langai to chuakin in la soi le chinanga kanuna hun poimo takani heng mi te hi ka vote ka pe in la tiang America ram hian thil lo la om ngai lo le thu nei na ro pui tak min pe ani senei ta po ne na kan changa ti in voi tam tak rally kan neya an ne na chandan han en hian a ro pui tak zetani he tiang ani hi tu man anrin phak ka ring lo chu wang chuan in zawaya chunga hian lom thu ka soi le du a senators thatak tak le senator thar thatak tak in nei don ani chuan alan dan chuan House of Representatives chu kan thu nuaya a om don ti na ni chu chuan Mike Johnson a chunga lom thu ka soi du boka thil ro pui tak min ti sakani chuba ka chuan kanu pui du om tak Melanie First Lady chunga hian lom thu ka soi du boka ani hian he ramale khabushal kalber ati chuak nge ani ka chung kwa te zong zong chunga lom thu ka soi boka ka fa te ka chuang ema ani hian min puina sakhop mai tuna hian kan vice president tu ni ta JD Vance lom puina ka soi du boka anu pui du om tak Usha Vance nen ti in champan thu a soi ka ra hian JD hi thu soi na hun asiam sak bok engpo ni se tu na chuan kan lo nga hlel em angin Donald Trump chuan he video kan siam lai thleng hian electoral vote zani somkwa panga changin president aloni don ta a ani hian khovel tan rorel na thazok aron thlen don em ti chu khovel ram sang te thlir chup ani ta ani